concern ni Apo Konsehal Handilaw nga dapat ma-promote pa iti ad-ado. Actually etan na preempt ken basic medket deta. Kasi idi January Apo nakisarita na ijay certain operators jay 4x4 jay Lapas San Jones tayo nga into no malpas iti fiesta pamilya festival agdadayo logo kam to agmi-meeting kami kasi sakbay kami ag-apo nga data i-promote mo etc. iti Lawag San Jones ket kailangan nga talaga denggen iti concerns iti mismo nga ma-operate ijay tapno napinpintas ken mas systematic today di obraen tayo including among others tipan nakapromote na iso dito tipan nagkita akit saan dapat nga ali-alisto kasi umuna hanak pay na bayag nagtugaw kaya't kumanggegan di kita concerns iti operators tayo iti San Jones sakbay tayo nga agi-promote kasi agi-promote kami ket adagayam di kita problema kada concerns nga hantay ma-addressan sumadma din to di jayen no umay ti turturista nga hantay man lang na-addressan tatan if I finalize min pakikon kontak kanya dan since Marso tatan so we need to finalize the date ken awang pay tatati finalization ngem continuous kami ag-follow up tapno iset me daisy panagdadaya logo dito 4x4 operators tayo.